Prvi korak je priprema voćnog fila jer on treba da se hladi. U šerpicu staviti šumsko voće i dodati eritritol. U 20 ml vode razmutiti kašičicu agar-agar praha i dodati u voće. Sve promešati i staviti da prokuva. Kuvati 2-3 minuta i nakon toga ostaviti da se prohladi. Voće je u tečnom stanju, ali će se hlađenjem stegnuti. Pripremiti sastojke za koru, pa izblendirati pojedinačno ovsene pahuljice i indijski orah. Urme kratko držati potopljene u vodi, zatim ih iscediti i blendiranjem napraviti pastu. Dodati samlevene sastojke i sve ih dobro povezati u kompaktnu masu. Dno okruglog kalupa prečnika 14 cm obložiti pek papirom. Izručiti koru i kašikom utapkati i rasporediti. U jednoj činiji najpre promešati mascarpone i med, a zatim im dodati kakao. Sve sastojke mikserom dobro sjediniti. Čokoladni fil naneti na koru. Voćni fil se dovoljno prohladio. U takvom stanju ga izliti na tortu. Ostaviti u frižider tortu da se rashladi pre služenja, najbolje preko noći.